Oreshnik hypersonic ballistic missile. Ese koko iyi missile ni intwaro ki yatitije abo murengerazuba ndetse no muri Ukraine no muri OTAN bose bakaba bacitse ururondogoro bagatitira bakaba babuzeho bashira nayo bamira ndetse bagashya ubwoba bwishi nk'ubwo bafite kugeza ya magingo. Babo muri OTAN noneho ikigezweho n'ukurebana gusa bakabura icyo bakora kubera ko iyi ballistic missile yazanywe n'Uburusiya noneho nta gisanzwe. Oreshnik hypersonic strategic bomber si bikabyo oyasugukabya rwose kuko iyi missile y'aba Russia yamaze gucurika ikibuga cy'imirwano muri Ukraine ku buryo budasanzwe. Kuko tuvugana missile za ATACMS Ukraine yari imivundereza ku Burusiya zamaze gutakazwa agashiro kuko ubu ngubu bamaze kubona ko bari kwibeshya cyane. Ubu muri Ukraine bahagaritse igikorwa icyo cyo cyose cyo kongera kurasa ku Burusiya kubera i Oreshnik missile imwe yonyine yarashe mu gihugu cya Ukraine ibintu byose bigahita bihinduka. Bakunzi ba Jungle Time Show tugiye kubabwira ubuhanganye ndetse n'umwihariko udasanzwe kuri iyi missile ya Russia iri guhindura ibintu igacurika ikibuga ku kibuga cy'imirwano ku buryo budasanzwe. Iyi missile Oreshnik yagaragaje ubuhanganye bwayo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 ejo bundi kuwa kane ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyihimuraga ku bitero byari byagabwe ku butaka bwayo n'igisirikare cya Ukraine bakoresheje imbunda za ATACMS cyangwa se ATACMS zaturutse muri OTAN. Oreshnik hypersonic bomber strategic bomber ni missile yakozwe n'inganda za gisirikare zo mu Burusiya ikaba ari missile yo mu kiragano cya gatandatu. Izi missile nshya zitajya zihusha kuri target zoherejweho ahariho hose. Iyi missile ikaba ikoranye ikoranabuhanga rya MILV hambaye ku isi hose. Iki tugomba kumenya kuri iyi missile nuko ifite ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko uruta iwijwi niyo mpamvu bayita hypersonic. Ikindi kandi iyi missile ifite ubushobozi bwo kwikorera imitwe yikoreye ubumara kirimbuzi kandi no kudahusha kuri target aho yabayerekejwe hariho hose. Ushobora kwikorera imitwe y'ibiturika bitandatu kandi buri giturika cyose nacyo gifite indi mitwe itandatu biturikana imbaraga zidasanzwe biturikana ubukana budasanzwe. Ikindi kintu gitangaje kuri iki gisasu cya Oreshnik nuko nta bwirinzi na bumwe kwisi ubu ngubu bushobora kujya imbere cyangwa se kwitambika iki gisasu cya Oreshnik kabone niyo yaba patriot y'Abanyamerika ntishobora kukitambika habe namba. Ubu ngubu abo mu burengerazuba bari kwibaza icyo bakora kugira ngo bashe guhagarika buno buhanganye bw'Uburusiya ariko byabacanze bagatekereza ko bakwifashisha patriot ariko nayo bakabona nta gishobora kuba yahagarika iki gisasu ko gifite imbaraga zidasanzwe. Iki gisasu kimara kuraswa muri Ukraine President Putin yahise ahamya ko iki gisasu gifite ubushobozi ko nta bwirinzi na bumwe kwisi ushobora kukitambika uko byagenda kose kandi ko cyabashije guhamya kuri target bifuzaga guhamya muri Ukraine kuko bashaka guhamya ububiko ndetse n'uruganda rucura intwaro rwaho ngaho rukomeye rwa mbere muri Ukraine. President Putin yahise ategeka ko iki gisasu cyangwa se ibisasu bya Oreshnik bikwiye guhita bicurwa ku bwinshi bigahita byerekezwa ku kibuga cy'imirwano aho ngaho muri Ukraine. Nta kabuza Uburusiya nibwongera kurasa igisasu cya Oreshnik bizaba ibintu bidasanzwe kubera ko ubu ngubu abo muri OTAN babuze ayo bashira nayo bamira. Abahanga mu by'intwaro bemeza ko iki gisasu cya Oreshnik kiramutse cyambitswe umutwe w'igitwaro kirimbuzi gishobora gusenya Ukraine mu minota itarenze 6 gusa kikaba cyamaze gusiba Ukraine ku ikarita y'isi. Iki gisasu ubu cyamaze gutazirwa akazina ka game changer cyangwa se gucurika ikibuga. Ikindi tugomba kumenya kuri iki gisasu cya Oreshnik nuko gifite high precision ntabwo kijya gihusha kuri target na rimwe kabone niyo target yawe iri munsi y'ubutaka Oreshnik irahagira byanga bikunda. Uburusiya bukaba bwafashe umwanzo wo gukoresha iyi missile Oreshnik kubera ubushotoranyi bw'abo muri Ukraine kuko bari koshwa no mu burengerazuba bagakoresha intwaro za ATACMS cyangwa se ACTM zikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nuko Oreshnik kandi ifite ubushobozi bwo gusekura kuri target yari yose ku mugane w'Uburayi. Bikaba aribyo byatumye abantu bo mu Burayi bose bo muri OTAN bahiye ubwoba budasanzwe bagahita babuza President wa Ukraine kongera kurasa ku Burusiya. Bakunzi ba Jungle Time Show nibyo twari twabateguriye kuri iyi bombe hypersonic strategic bomber Oreshnik y'Abarusiya yaciye ibintu bigacika ndetse yabayigiye mu cenja hano muri Ukraine aho muri OTAN bose bakaba bahiye ubwoba. Zabarikira rero gukanda subscribe ndetse mugakora na comment ndetse mukatubwira ku biganiro mumva twabakoreraho ubutaha naho ubundi ibiganiro mutegurirwa na Adidus Rwanda byo nakagaruka. Ciao ciao.